muri Euro ya 2020 izindi nshuro zirindwi mu nshuro 8 yageraga muri kimwe cya kabiri cya Euro cyangwa igikombe cy'isi yari karifiyaga yo n'equipe tuvuga ya Espagne. Ikindi wamenya rero uyu mukinnyi witwa Fabian Ruiz kuva imikino 49 yatangira gukinira ikipe y'igihugu ya Espagne ntabwo waratsindwa muri Cups 49 yatsinze imikino 34 anganya 15. Ikipe y'igihugu ya Espagne Lamine Yamal yabanje mu kibuga mu mikino 12 muri major tournament Euro ndetse n'igikombe cy'isi. Ntabwo Espagne izi gutsindwa uko bisa. Urumva rero ni icyo wamenya. Ikindi wenda wamenya kuri iyi ekipe buriya abakinnyi ba Tottenham Hotspur reka wenda kukantu tukanyuzemo mu bikombe by'isi bitatu biheruka byibuze umukinnyi wa Tottenham Hotspur atwara igikombe cy'isi. 2018 yari Goloris, 2022 aba Cristiano Romero, ndetse ubu birashoboka ko Pedro Porro no wa Tottenham Hotspur yageze finali. Jadon Spence no wabongereza wa Tottenham Hotspur nawe na Cristiano Romero cyangwa se Marco Senesi kuma ekipa za guhura uyu munsi byibuze igera finali rafite umukinnyi wa Tottenham Hotspur. Bivuga ngo Tottenham Hotspur iza congratulating umukinnyi byibuze waje uzaba watwaye igikombe cy'isi mu myaka 3 iheruka nabonye nabyo ari ibintu bagarukaho. Gusa rero baze igikombe cy'isi ndetse na Euro umukinnyi umaze igihe kinini cyane ataratsindwa muri iyo mikino yombi akinira Espagne na Amerika Laporte match 22 igikombe cy'isi na Euro bikurikirana ntabwo aheruka gutsindwa muri iyo mikino. Mikel Oyarzabal agakurikira 20. Reka nansoreze ku kantu kamwe. Yego Amerika Laporte tuvuga Brano mu France niho yavukiye. Amerika Laporte Jean-Louis Alphonse Gerard witomva ko namazina ye na mafaransa amazina ye. Uyu mukinnyi yakiniye abafaransa abatenegeje imyaka 21 ari na kapiteni wabo ndetse Deschamps amuhamagaye inshuro 3. Murabyibuka ko iyo wakinnye imikino itarenze 3 nyuma wenda ugashaka guswitchinga uva mu gihugu kimwe ujya mu kindi birakunda bitewe n'iminota wenda wagiye ugaragara cyangwa se warabaye kuri bench iyo mikino 3 nukanagire mu kibuga. Uyu musore yaje guhitamo gukinira Espagne ku ngoma ya Luis Enrique. Buriya mu gikombe cy'isi cyabereye muri Amerika, Mexique na Canada kinarimo abakinnyi 99 mu bari muri iki gikombe cy'isi bavukiye ku butaka bw'Ubufaransa. 99 bose barasezerewe sauf Amerika Laporte. Bivuga ngo ni usigayemo nakandi kanabonye ko imibare yatinze, ariko urebye imibare y'ingenzi wavuga ko ari yo ngiye Espagne isubiye ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi baherukaga 2010. Ikindi Espagne ama ekipe y'Uburayi yatwaye igikombe cy'isi. France afite 2, Ubutaliyani burayifite 2 n'Abadage nuko nta kipe nimwe y'Uburayi yigeze itwarira igikombe cy'isi ku butaka butari ubw'Uburayi sauf Espagne 2010 muri Afrika y'Epfo. Baravuga ngo rero nanone bari hanze y'Uburayi kugera finale gari ko bashaka kugitwara kuko uwo muziro abandi bafite we ndiwe bo niba ufite. Ni umukino wa 37 badatsindwa. Nimugoroba wagarutsweho cyane ari umutoza De La Fuente kuko uyu yaramaze imyaka 10 yubaka ibintu bye. Yatangiranye n'abakinnyi barimo Oyarzabal, Olmo, Rodri, Simon icyo gihe begukanye igikombe cya Euro cy'abari munsi y'imyaka 19 begukana Euro muri major tournament. Ni ufite assist nyinshi muri Espagne mu mateka 8. Yego begukana Euro ya 20 y'abari munsi y'imyaka 21 muri ko 2023 nabwo bahise bana promotinga bamuzana mu ikipe y'igihugu y'aba senior ariyo yatozaga mu ijoro ryakeye. Rugaju kuki nta muntu wigeze atekereza Spain kugeza ubwo ibitweretse kuko igeze ku mukino wa nyuma yejejwe igitego kimwe cyonyine. Ubwo bitujyana no mu kibuga nyine cy'ibyabaye mu ijoro ryakeye byaje gutuma De La Fuente ahinduka inkuru kurusha ibindi byose. Spain ikomeye mu mukino ntabwo ikomeye mu mazina y'abakinnyi. Hari ibice bibiri tugomba gutandukanya abakinnyi mu buryo bw'amazina. Amaklube bavuyemo nta kipe nziza yarushaga Ubufaransa. Icyo rwose niyo mpamvu n'abayihaye amahirwe nta wari uri kure y'ukuri akurikije ama individu, ariko none kubahuza ukaza gukoramo ikipe nicyo Espagne ishobora cyane. Aricyo Wenger yavuze cyuko bagira umuco w'imikinire batozwa kuva ari bato. Ubwo ni ibijyanye no kwiharira umukino possession
hanyuma bakagira n'ikindi kintu cyo kuba bafite abakinnyi bagiye executor. Mushobora kuba mushaka gukina ibintu ariko ibyo mushaka gukina abakinnyi banyu babiziranyeho barabishoboye bose. Iyo technical ability ari byo Wenger yavugaga ku executor, gushyira mu bikorwa icyo kintu cya possession bakigaragaje mu ijoro ryakeye, nabwo bagize 51 kuri 49% y'Ubufaransa kandi banabutsinze mu minota ya mbere. So hari elema navuga z'ingenzi mu mikinire yabo wenda kurusha izindi mbere yuko twubaka umukino muri rusange. Ikintu cya mbere navuga Ubufaransa bwatsindiweho kurusha ibindi byose ni mediane. Iyo ufashe mediane y'Ubufaransa yari irimo Tchouaméni na Rabiot ndetse na Olise, ukagereranya na mediane ya Espagne yari irimo Rodri, Cascante wari uhagararanye na Fabian Ruiz ndetse na Dani Olmo. Mu kanya nepo maze kuduha imibare ye, aho hantu Ubufaransa bwabanze kwatsindirwa cyane bikomeye. Kubera iki? Umukinnyi witwa Rodri n'umukinnyi witwa Fabian Ruiz ni abasore icyambere bafite igihagararo cyiza, ni gake cyane mu bakinnyi b'Abespanyol bagira hate imeze kuri. Ubundi abenshi ni bwa Pedri, nubwo bwa Gavi, nubwo nyine bugufi bw'ibiro bukeya nyine butari bwiza cyane mu gihagararo. Ushobora kwibaza ngo igihagararo kivuze ikirere cyabafashaga gukuvura cyangwa se kuba rido ya defense yabo ari babiri, bakinaga ari aba double pivot babiri, bagasa n'abahagaze imbere ya defense yabo. Ikintu gikomeye rero bashoboye gukora ni iki? Ni ugutuma imipira isohorwa na Tchouaméni ndetse na Rabiot igera kuri Olise muri ya zone ya metero 35 uvuye ku izamu, handi Olise abakeneye gusingira umupira kugira ngo atangire gukukinga atekera Mbappe kugira ngo amushyire ku isahani. Iyo niyo linye babanje kubloka. Uwo murongo usora umupira muri mediane ya Tchouaméni ugeza kuri Olise, babanje icyo kiraro baragikupa ari babiri. Ibyo ni ukuganya duel, ni imbaraga, ni umubiri, ni physique, ni indeshyo muri duel ya aerier, ni imbaraga muri ground cyangwa se ku butaka muri duel zo ku butaka. Noneho France ibonye itakibasha kurivariza mu ma through pass, gucisha imipira hagati, yatangiye kwidekara ku mpande. Nicyo cyashobokaga. Buriya mu mupira ikipe yose uzabona ikina imipira icisha ku mpande, ariko ikabikora ari nka option B, kuko option 1 yo gucisha imipira hagati yanze ibiri muri position nini yo gutsindwa umukino. Kubera iki? Ubundi bakubwira yuko 60% y'ikibuga iba hagati mu kibuga. Niyo mpamvu bakinnyi batandatu mu bakinnyi 10 bakina imbere bakina hagati mu kibuga. Ni nimero 4, ni nimero 5, ni nimero 6, ni nimero 8, ni nimero 10 na nimero 9. Baba muri center of the pitch, uhereye ku izamu ryanyu kugera ku izamu rya adversaire. Noneho mu mupira twize kuganira ku kantu nepo niba ubyibuka muri Magic Lineup, ubwo banabara umubare w'amaguru ahagaze aho hantu. Iyo bazo bakinnyi batandatu na amaguru 12, kuko uyu muntu ari kwiruka agirukanyisha abiri, ni ari gushaka baro akoresha yombi. Izo movement yakoresha amaguru abiri. So ubwo bwinshi bw'ayo maguru rero reka mbivuge gutyo, ufite batandatu y'Ubufaransa 12 y'Abafaransa bari hagati nayo 12 y'Abespanyol bari hagati. Umuntu ubasha kuganya gutsinda urwo rugamba rwaho hantu abafite amahirwe manini yo gutsinda umukino, no kuvuga ngo adomenye espace nini mu kibuga 60%. Ubwo numva basigaye 2, 3, 7 na 11. France rero niyo biza kuba ari plan yabo gukinisha impande washoboraga kubyumva, ariko noneho babikoraga ari nk'uburyo bwo guhungisha umupira. No kuvuga ngo icyo gihe Spain bikora ikorienta ahishaka, ikorienta ku ruhande. Kubera iki? Buriya rigoga izamu riteretse hagati mu kibuga. Yego. Nako namazamu yo mutagira ngo ni rimwe, nazamu riba muri corner, amazamu ateretsemo hagati. Njye nkorienta nkakujyana ku murongo barenguriraho, savedirike ndi kuguhungisha izamu. Bivuga ngo icyo ndi gusigara nsabwa gusa ni ugukurisa, ni ukwiruka nkagira muvuma ziri mu bwenge kugira ngo za crosses uri butere gardien Unai Simon abari mwiza kuzifata, cyangwa se abakinnyi banjye ba defenseur bari beza kuzikoraho. Ari niyo bagerageje Mbappe ntiyakozaho umutwe mu buryo buri simple kugira ngo byumve ukuntu bayorientage. Kuri cross France yateye corner 7 mu gihe abandi bateye corner 1. Bivuga ngo ntacyo byari bibatwaye kukureka
ugasohora baro ku ruhande kuzibashota bakazirenza zikavamo imitwe kuzibashota mu maguru zikajya muri kona bo bari babizi ko byanze bikunze barakwima izamu kuko twibuke ya principe twaganiriye mu mupira iteka muri football abantu bakunda no kubyitiranya ntabwo turinda espace kuko nta nubwo turinda baro bariraruringa bariratembere ntabwo wayiharira 100% n'abandi bagomba kuyikoraho ntiwanavuga ngo ngiye gufunga ngo ahantu hose ngo ntabwo ngo baribona ahantu bacisha umupira n'inyuma bashobora kusubiza inyuma kongera bakawutangiza bakaza bakagutsinda icyo uburwana nabo ni ukubima chance yo kubona izamu kugira ngo bariteremo neza no ngo espace rero Espagne yabanje gufunga niyo yo hagati yari bizi ko nibatsindwa muri mediane baro zikabasha kugera kuri Olisa akazigeza kuri Mbappe bari babizi ko ku Barca na Laporte batahagarika Mbappe na Olisa ibyo bari babizi ibyo Rodri arabanza arabikora babikoze mu buhebwe usibye muri ubwo buryo bwo gufunga babikoresheje icyo bita tempo y'umukino rhythm of the game ona makipe menshi arahubuka mu kumenya umuvuduko bakiniraho umukino uzumva n'abatozi barayakunda kubikubwira ngo ntabwo twari dufite aggressivité mu kwataka n'iki baba bashaka gusobanura babivuze ngo Espagne yo yaje ravuga ngo tubigize vutani kuvute izamu kwizamu tugafungura espace cyane France ifite abakinnyi bafite pace baduhitana kuko twatangira kwisanga twasohotse tukava inyuma noneho ya mipira kwa kundi tuvuge ngo tugiye kwataka twese ya espace turi gusiga inyuma abazajya bayifata aho kugira ngo bakine za short passes abafaransa batanakunda batanazi tukatuha chance yo gukina long balls bashaka Mbappe kandi bizera pace icyo rero bakoze ni muri match byabayemo rimwe icyo ngicyo nsurinye kuri ako muri match byabaye rimwe igihe ikipe y'Igihugu ya Espagne yazamutse ije gupressinga ubufaransa ngo ikiringe game yego umupira bawuranshije rimwe Kylian Mbappe yirukanga ku sprint uramwibuka umupira Unai Simon yaje gukiriyaringa hagati mu yego akamutaka umutwe awusubijemo ushota umuzamu akoze cyane yari inshuro ya mbere iya kabiri uribuka indi sprint nanone bahaye Mbappe muri open place bazamutse bose baje gupressinga bari hariya kuri highline defense ari bari marakina banajije umupira umwe Unai Simon arabibuka yagiye kutera tackle aho kubita amaguru ya Mbappe arawudevia ni izo nshuro zonyine babahaye iyo chance imeze gutya now ni gute rero babikora rigoga ni uguslowinga down tempo y'umukino uko umukino uri gukinwa bikunda gute rero ngo iyo Espagne ifashe umupira yo ihita ikora build up ku mu defense igakinagaho itiruka short passes no kuvuga ngo fata ntubigire heavy metal nka kuri ba crop baba bakina wumva urabona passe niba mujya mwumva kuri televiziyo muzakiremo volume nyinshi ujye ubona za passe uri kumva ngo pa biruka cyane wumva n'amaguru y'abakinnyi kariya kamikoro ko kuri ntuzura akabona ko kuri pitch Spain uzi ukuntu match zabo ziba zimeze ni pa bagenda bashyiramo agapose hacamo amasegonda cyangwa isegonda umukinnyi afunga umupira akitonda akawupasa kuki rero bagenda gahoro gahoro impamvu bubaha ireme ryitwa compactness babirinda ko defense na mediane na attaque bitatana cyane niyo mpamvu bayegerana bagakina udupase tugufi bagenda bakora icyo bita kugenda bigarurira agace runaka k'ikibuga n'abavuye muri defense bakinjira muri mediane bapasanye batuze baharenge bajya ku ruhande rwa Lamine bapasanye gato baharenge bajya kuri attaque bagutsinde gahoro kuki bagenda gahoro baba bavuga ngo nitutakaza kuko tucyegeranya abakinnyi bacu benshi bari muri iyo zone baririmo biratworohera guhita tugupressinga aho ufashe umupira muri equipe duhanganye duhita dushaka ukuntu tugukuraho hakiri kare bivuga ngo biborohereza gukora icyo bita defensive transition ibo bafite umupira ariko abakinnyi babo benshi begera ahantu hari umupira kuko ntibari gutatana niba utakaza tuvuge wowe ko ufatira umukinnyi w'Ubufaransa kuko bagifite abakinnyi benshi muri iyo zone bakiyemo umupira guhita bagupressinga bakawukwakiraho biroroshye mbere yuko baba batatanye ngo isukira muri espace vide ibyo rero bakomeje kugendera kuri izo consigne igitego cya kare rero nacyo ni ikintu cy'ingenzi navuga yuko Dinye rwose
njyana ku Bufaransa muri match cyane niba uri igitego cyo mu minota 22 cya penalty y'amafuti nk'iriya yari cross itari danger kutaba nyine makini ngo ubanze usikane mbere yo gukura umupira n'umutwe w'abakinnyi bari inyuma yawe Lamine Yamal araje usimukubita igitsiburira tayari penalty barayitanga. Igitego cya kare niki cyafashije rero igitego cya kare cyashyize Espagne none mu kujya kudefanda ikifite ikiri kudefanda no twibuka ko yanajemo arifite defense nziza noneho bwa buryo bwabo bwo compactness uko kugupressinga uko kwima espace babikoze bafite icyo barinda none France iba frustrated kubera ko bwabwirageza bwo gushaka kugombora bwahuraga nuko bo bakina nk'abafaransa ishingiye kuri pace ku muvuduko ntawongeye kubaha kwikina kubera ko espace bari bazi closinze kuko ikipe ntiyavaga inyuma cyane none France imaze kuba frustrated rero imaze gusa nitangiye kumva irambiwe iri gukina na chrono iminota iri kugenda Didier Deschamps abona gukuntu yari yarakaye haguka amaze gukora manaplasoma byamucanze na basariba bavuga ngo umugongo uragudutse bamukuyemo n'ibindi yabibonyemo ikindi kintu gikomeye ari ryo banga rikomeye ubwo Espagne igira buriya Espagne itandukanye n'andi makipe adefanda yikura umupira yitawujugunyaho gusubiza iyo rero none yufashe kwizigera kabone nubwo yabifite igitego izi yuko ari iri kudefanda uburyo usohora nicyo kintu gikomeye cyane uzike dasohora umupira udegaje ikareka barubaka bagakina niyo bawubona muri central defense barawupasanya bakongera bagasubira iwawe bakwataka nakubwiye ngo batsinze Ubufaransa muri possession yabivuze Sherik bagize 5-1 kuri 49 Ubufaransa kandi France ariyo yatsinzwe mu minota 20 twari twiteguye ko domina possession ariko bayirushije possession kweri inshuro bawubona bazi ku conserva rero ni hehe niho hantu haba harimo aba Ormo niho hantu ba Pedri bajemo basimbuye niho abo bakinnyi bawe ya Zabara abantu babona nk'abakinnyi badakomeye ariko bazi kwifunyira pass akayitanga neza uko kuntu bazi gukonserva umupira France rero muri kwakwirekura cyane nono igashaka gukora high line ngo ifungure cyane bayimanuka nyine inshuro Pedro Porro agira ubwenge muri hero ya 2020 izindi nshuro zirindwi mu cyo umunani yageraga muri kimwe cya kabiri cya hero cyangwa igikombe cy'isi yari karifiyaga nayo nekipe tuvuga ya Espagne ikino amenya rero uyu mukinnyi witwa Fabian Ruiz kuva imikino 49 yatangira gukinira ikipe y'u Espagne ntabwo waratsindwa muri cup 49 yatsinze imikino 34 anganya 15 ikipe y'u Espagne Lamine Yamal yabanje